Kao što je ranije najavljeno, osječka udruga Liberos potvrdila je održavanje Osijek Pridea koji će se održati u subotu 6. rujna 2014. godine. Sudionici će se okupiti na trgu Ante Starčevića u 11 sati, odakle će povorka krenuti u podne Ribarskom ulicom do promenade. Promenadom će se kretati do ulice Vjekoslava Hengla, iz koje će preko Sakuntala parka i Lučkog prilaza ući u Kapucinsku ulicu kojom će se kretati do trga Ante Starčevića, gdje će povorka završiti svoju šetnju. Osijek Pride ove se godine po prvi put održava i to pod sloganom Osijek nepokoreni grad. LGBTIQ nepokoreni građani. Sve ove godine nismo se dali. Tukli su nas, obespravljivali, bili smo im vreća za udaranje i mete za pljuvanje. I napokon smo rekli dosta. Dosta ugnjetavanju, dosta marginalizaciji. Osijek je grad bogate povijesti i Osijek je grad koji zaslužuje povorku ponosa, povorku ponosnih građanki i građana koji će pokazati da su ormari samo za odjeću, kažu iz Liberosa. Otkad je zakon o životnom partnerstvu 5. kolovoza stupio na snagu, sve više parova iskazuje interes za sklapanje istog. Barem tako tvrdi pomoćnica pročelnika za građanska stanja, Asja Ettinger, koja kaže kako svakodnevno primaju dosta upita na tu temu. Imamo dosta upita putem telefona i maila, a radi se o hrvatskim državljanima, iako imamo i nešto upita stranaca. S obzirom da je taj zakon tek krenuo, očekujem da će parovi koji sada žive u neformalnom životnom partnerstvu to željeti i ozakoniti, rekla je Ettinger HINA-i. U gradu Zagrebu sve prijave za sklapanje životnog partnerstva predaju se u središnjem odsjeku za sklapanje brakova na Črnomercu. U Zagrebu životna partnerstva može sklapati 30-ak matičara, što smatra u početku dovoljnim brojem, jer zasad neće biti velik broj vjenčanja istospolnih partnera. Također dodala je: niti jedan matičar u Zagrebu se nije pozvao na priziv savjesti, niti je itko rekao da ne želi vjenčati istospolne parove. Potrebno je donijeti dokaz o državljanstvu te platiti pristojbe od ukupno 300 kuna. 100 kuna za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja životnog partnerstva i 200 kuna za sklapanje životnog partnerstva. Nakon što je Ustavni sud ukinuo drakonski zakon o zabrani gej propagande i o obvezi prijavljivanja LGBT osoba, u Ugandi je održana prva povorka ponosa i to u Entebi, 35 km udaljenoj od glavnog grada Kampale. A pristup je bio moguć samo uz pozivnicu. Organizatorica Sandra Ntebi poručila je: svi su se skrivali zbog anti-gej zakona. Ovo je sretan dan za sve nas. U parku na obali Lake Victoria, blizu predsjedničke palače, okupili su se aktivisti, a na jednom od plakata stajalo je: neki Uganđani su gej, prihvatite to. Još i prije uvođenja zakona, organizacije za ljudska prava upozoravale su na prijetnje i nasilje kojima su izložene LGBT osobe u Ugandi. Otkad sam shvatio da sam gej, bojao sam se to obznaniti, no smogao sam hrabrosti nakon što je zakon ukinut, tvrdi Alex Musoke, jedan od sudionika povorke na kojoj se okupilo nešto više od 100 ljudi. Među ostalim, aktivisti su pozivali i prekid genocida nad homoseksualcima. Povorku su osiguravale policijske snage, a nije bilo spomena o prosvjednicima. Nakon što je vijest o iznenadnoj smrti glasovitog glumca Robina Williamsa obišla svijet, svoju priliku za 5 minuta slave pokušavaju iskoristiti i pripadnici radikalne baptističke crkve Westboro, poznate po širenju patološke mržnje prema LGBT osobama. Naime, smeta im što je Williams za života zagovarao jednakopravnost LGBT osoba, pa su ga prigodno optužili kako je svoj golem talent koristio za promoviranje prljavog načina života, razvrata i hedonizma. But it's weird. The Vatican and homosexuality, oil, water. The Pope is always
Homosexuality is an abomination. Time out. You're the Pope? Yes. You're dressed like Freddie Mercury's stunt double. Your purse is on fire, and you're surrounded by hundreds of boys, and you've had kind of a problem in the after-school area. I believe the Vatican's going to come out one day, and come out big. It's going to be in nomine Patri et Filio Spirito Sancto, one secular sensation, all the folks you meet, one! Tu uvredama nije kraj. Nazivaju ga pederskim svodnikom, a uz Hashtag Must Pick Funeral nastavili su uz blagorečeno krajnje neukusnim objavama u kojima Williamsa etiketiraju kao perverznjaka i slično, pa tako najavljuju i moguće demonstracije na glumčevu ispraćaju. Podsjetimo, jedan od najmučnijih ispada BBC-a dogodio se kad su se na čelu sa svojim pokojnim liderom Fredom Phelpsom imali dovoljno drskosti pojaviti i na pogrebu Matthewa Sheparda, mladića koji je ubijen zato što je bio gej, i to s transparentima na kojima su bili istaknuti krajnje degutantni natpisi poput Bog mrzi pedere, pederi kršćani ne postoje, u raju nema pedera i tako dalje.